of fires have scorched a combined 35,000 acres. The death toll is expected to rise. California ni leta iherereye ku nkombe y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imwe muri leta zituwe cyane muri Amerika, ikaba iya gatatu mu bunini kuva tariki 31 z'ukwa 11 umwaka w'1850. Umurwa mukuru w'iyi leta ni Sacramento. Umujyi munini muri yo ni Los Angeles. California ni ihuriro rikuru ryo guhanga udushya, imyidagaduro n'ubwiza nyaburanga. Muri iyi leta ya California ni naho habarizwa agace kamamaye cyane nk'iwabo w'imyidagaduro, Hollywood. Muri leta ya California ni naho dusanga indi mijyi ikomeye nka Francisco na Santiago. Uretse kuba ari leta ituwe n'ibyamamare bitandukanye, ni naho dusanga ibigo n'inganda z'ubucuruzi n'ikoranabuhanga nka Apple na Google. Los Angeles, umujyi w'ubwiza n'uburanga butangaje, imiturirwa ikabakaba mu bicu, amatara amurika y'uruhererekane. Kuri ubu ikiza cy'inkongi y'umuriro yamaze kwibasira uyu mujyi ku buryo agaciro karenga billion z'amadolari y'Amerika amaze kuhatikirira. Iyi ni inkongi y'umuriro yibasiye uyu mujyi wa Los Angeles. Benshi bari kubigereranya n'ibya Bibiliya bakabihuza n'ijambo ry'Imana, dore ko uyu mujyi benshi bawita umujyi w'agatwiko, no kuvuga ubikorwa bitandukanye cyane cyane iby'urukozasoni. Icyo ngusaba, niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Legends Nation, kanda kuri subscribe nk'inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Ngiye wumva nk'ibisanzwe, ndi Mico Myiza Axel, nyemerera nguhe ikaze. Nawe waba ukomeje kwibaza icyateye iyi nkongi y'umuriro? Ubundi biravugwa ko iyi nkongi y'umuriro ijya gutangira yatangiye mu gace gato ka Pacific Palisades. Byatangiye ari ibishirira bito cyane, ariko bitewe n'uko muri aka gace ka Los Angeles humagaye muri iyi minsi, kakaba n'agace karimo imiyaga myinshi cyane bituruka no ku miterere y'uyu mujyi ubundi ubarizwa hagati mu misozi ya Hollywood. Iyi miyaga isanzwe igaragara cyane muri aka gace, ahanini niyo yabaye nyirabayazana yo gukwirakwira k'uyu muriro. Watangiye ari inkongi no idakanganye, ariko kugeza ubu ikaba yamaze kuba ikiza ku buryo no kwihagarika bikomeje kugora. Iyi nkongi abayibonye icyaguka bavuga ko umuriro watangiye kuzamura imyotsi gake cyane ahagana saa 5 z'amanywa kuri uyu wa gatatu. Bamwe mu batuye muri uyu mujyi bavuga ko bakibibona bumvaga ari ibintu biri buhite bikemuka, umuriro bari buhite bawuzimya nyine, mbega babonaga ari akantu gato kadateye ubwoba. Ariko umuyaga wakomeje guhuha, uko uhuha ari nako umuriro ukomeza kwiyongera. None kugeza amagingo aya, iminsi 3 igiye gushira, inzego z'ubutabera zigerageza kuzimya iyi nkongi, ariko byanze. Kugeza na n'ubu yaba indege ziri kuzimya, za kizimyamwoto ziri kuzimya, ariko byananiranye. Kugeza ubu byibuze abantu 11 nibo bavuga ko bamaze kwitaba Imana, nubwo imibare yo iri bukomeze kuzamuka nk'uko sheriff w'uyu mujyi wa California Los Angeles Robert Luna yabitangaje. Abakomeje kugirwaho ingaruka n'iyi nkongi y'umuriro bo ni benshi, ariko cyane cyane bamwe mu byamamare, dore ko Los Angeles yari quartier y'ibyamamare n'abastar bakomeye. Muri abo twavuga nka Mel Gibson, wamamaye mu ruganda rwa sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane nko muri filime Expendables. Yanayoboye kandi filime twese twamenye The Passion of the Christ, benshi twise filime ya Yesu. Uyu yahagaze ahirengeye abana amashusho y'inzu y'igurumana kuri televiziyo. Mu bindi byamamare bitandukanye nka Barry Crystal, Jeff Bridges n'abandi batandukanye, nabo baburiye byinshi mu mitungo yabo muri iyi nkongi y'umuriro. Unanyemerere dusoreza aha, ibindi byinshi bivuga kuri iyi nkongi y'umuriro na byinshi byayangirikiyemo tuzabigarukeho mu kiganiro ku munsi w'ejo. Icyo ngusaba no gukora subscribe kuri Legends Nation. Imana ibarinde.